Poštovani gledalci, dobroveče, gledajte Hroniku Varvarina. Opština Ćićevac bila je domaćin predstavnicima Evropske agencije za razvoj lokalne infrastrukture koja će finansirati 4 projekta u oblasti vodosnabdevanja na teritoriji Rasinskog okruga. Tom prilikom saopšteno je da će u sklopu realizacije projekta biti nastavljena izgradnja regionalnog vodovoda na teritoriji opština Varvarin i Ćićevac. Sastanku su prisustvovali predstavnici opština Rasinskog okruga, Kruševačkog vodovoda i privrednici ovog kraja. We came to Ćićevac because on behalf of the EU I can say that we are supporting this very important regional water supply project in Rasina district. Došli smo danas u Ćićevac kako bi podržali projekat regionalnog vodosnabdevanja u Rasinskom okrugu i kao predstavnici Evropske unije. Through the IPA funds, which are instruments for pre-accession assistance to Serbia, there are budgets available to support the most advanced infrastructure projects. Znači, kroz fond IPA kao instrument, predpristupni instrument za zemlje koje još uvijek nisu članice Evropske unije, postoje finansijska sredstva za najbolje projekte infrastrukture. Since 2006, the EU is supporting and following the Rasina district regional water supply project. Od 2006. godine Evropska unija kroz svoje programe podržava projekat regionalnog vodosnabdevanja u Rasinskom okrugu. Based on the very solid preparations by the participating municipalities, now finally the EU could give a positive recommendation to the government of Serbia to also financially support the implementation of the project. Na osnovu obimnih priprema od strane svih opština učesnica u ovom projektu, Evropska unija je mogla da da dobru preporuku vladi Srbije kako bi podržala ovaj projekat za implementaciju. We are looking forward to launch the tender of the important works in the coming months, and hopefully when we have a smooth time frame, in the beginning of next year the construction of the works could start. Očekujemo početak tendera u narednih nekoliko meseci i ukoliko sve ide po planu, nadamo se da ćemo već sledećeg proleća imati radove na regionalnom vodosnabdevanju. Ovo je veoma značajno da se realizuje projekat proširenja postrojenja za prečišćavanje pijaće vode u Majdevu i izgradnje cevovoda za opštine Ćićevac i Varvarin. Vrlo je značajno jednostavno iz tog razloga što naše opštine, a i grad Kruševac, nisu u mogućnosti da obezbede finansijska sredstva samostalno da bi se postrojenje za prečišćavanje vode proširilo kapaciteta od 550 litara u sekundi na 1000 litara u sekundi i naravno da se završi izgradnja cevovoda za Ćićevac i Varvarin. Znači, radi se konkretno o sredstvima 1.200.000 evra za opštinu Ćićevac i 1.200.000 evra za opštinu Varvarin, a da ne pominjemo da za postrojenje za prečišćavanje pijaće vode je preko 7 miliona evra potrebno da bi taj sistem funkcionisao. Znači, vrlo je bitno da se na osnovu studije izvodljivosti koju je uradila firma Royal Haskoning pre 2 godine kreće u realizaciju tog projekta i naravno sada je vrlo bitno da se ta sredstva iz Evropske unije dobiju, odnosno posle toga sledi izbor izvođača i da se krene u 2010. godini sa izgradnjom i cevovoda i proširenjem rezervoara za prečišćavanje pijaće vode. Znači, čvrsto verujem, ja, a i svi predstavnici i opštine Ćićevac i grada Kruševca, da će ta sredstva biti utrošena namenski i da ćemo
konačno da dobijemo tu pijaću vodu sa sistema Ćelije. Znam da je opštini Ćićevac to bitnije nego opštini Varvarin, zato što mi i imamo i svoje bunare i svoje postrojenje za pročišćavanje vode i koristimo tu vodu sad, ali je i nama potrebno, ne samo za Varvarin, nego i za okolna mesta, da dobijemo veće količine pijaće vode sa sistema Ćelije, a u dogovoru kada je početo sa izgradnjom regionalnog vodovoda je bilo da opštine Varvarin i Ćićevac dobiju 200 litara u sekundi. Sada to nije moguće zato što postrojenje za pročišćavanje pijaće vode u Majdinu nema te kapacitete da naše dve opštine dobiju tu pijaću vodu, a i nije završen u potpunosti regionalni cevovod od Kruševca prema Ćićevcu i Varvarinu, ali naravno sa izgradnjom cevovoda i sa proširenjem kapaciteta pijaće vode opštine Varvarin i Ćićevac dobit će 200 litara, znači opština Varvarin 120 litara u sekundi i opština Ćićevac 80 litara u sekundi, što će biti dovoljno da sva domaćinstva i ostali korisnici u našim opštinama imaju zdravu pijaću vodu sa sistema Ćelije. Ovo su, znači, završeni koraci za realizaciju tog jednog velikog projekta o kome se pričalo na Rasinskom okrugu još ranije, sigurno već 10 godina, i sada ulazimo u fazu mogućnosti da se taj stvarno projekat i realizuje uz pomoć predpristupnih fondova Evropske unije, gde smo praktično dobili signale da je to jedan od projekata koji će dobiti ili je već i dobio saglasnost od vlade Srbije i bit će jedan od prvih projekata koji će otići prema Evropskoj komisiji, odnosno Evropskoj uniji za finansiranje kao projekat regionalnog značaja, projekat koji je veoma bitan da su i opštine, znači i Varvarin i Ćićevac uključene u vodosnabdevanje, što je bila davnašnja želja, znači i prethodnih predsednika opštine, da kažem i Kruševca i Varvarina i Ćićevca, a normalno i Aleksandrovca i Trstenika, jer rubni delovi tih opština već piju vodu sa sistema Ćelije, tako da se nadam da ćemo, kao što je gospodin Kok rekao i kao što je gospodin predsednik Krkić rekao, u naredne godini početi praktičnu realizaciju ovog projekta.